Poncheki nahande yimanga nchekang la nawun jambu ka jamda la buga dinye ko barma o da nyela bi ka tun tal kuna mun nya nabso mun difal na won sane no mun mamang dang sane annabi ibrahim man da du'a ya annabi isaku ko du'a annabi yakub ko mi du'a annabi isufu na won sam mun da gam ka fiala rapu nya na mahmar tarihi sini dagban lene balalab na annabi isufu dana ta dagban badana mbon rahe kala fe songma sutinga himbal nawune o min wishal kam dani yen tijia sa shelmo bwande yala mi bon kwar sini sutu akamne annabi isufu yelmang ma bia ka shirma bia ko nabi jago no yel shale anab tuntale kawula kati dana muhammadu da ta o tuntale ngo ada punye sini ngo selmen selene larbu bien jahale kumpongo dagban lene amaman wumma mulema ya pumpon yelmenu hu bal nya juma yelma muhammadu nawun tumu ngunun tu lala yiko nawun tam muhammaduna no tinye nambo zubu banti Komia Elfanshanga anam nizang zalembo Diria ki lir faba Dilir ya bebe Ben nin kurgu Tumiela nin bosha bantuya Ben karya yi Anin yale ben kware kaseti sutu akam ne da Anap tuntale Songo musulense علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي من كنت مولاه فذا علي مولاه من كنت مولاه فذا علي مولاه اللهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تبارنا قمنا وني قدرة جبارنا نعمة جهنم شنعوان تتي وتتنيا فلك تتألافي كاتوم نمتي إيكو كاتلام نتتوت كارم والدنيا البركة والي رمضان كيرا الحمد لله رب العالمين. كزام دللا فرصة وانسور نعم ناوني تتلهنم بندم تكياما تبانما تمانما عندما ناوندي مبساني ناوني وزن بنامبوا ناوني وزن النبي رحمة الله للن يلي بانكا لافي يوما نكتنا عندما ناوني وتنبا لافيا تنبا ملا لافي ونا أمبانت لافي أتزان الفرصة وصور نعم ناوني
yabnama nda alfa kwamba ti paɣaya ka puhura ka nyɛ ban suhuri nagaŋ naawuni wobisibu shɛli yin titi ŋɔ nduma naawuni wo yon yɛsan yo viɛlli nduma naawuni pahaya annabi rahma naawuni wo pahaya annabi miribu ti paɣaya lala nyɛli ti banima ti manima naawuni sɔŋmiya nanima naawuni sɔŋmiya yi ʒiri ʒili limamanima naawuni pahaya mustajaba afanima khasatan ban niŋdi tafsiri albarka gol ŋɔ ni naawuni niŋ ti yino kam zaa ka tari suŋ ka di yɛli din tuhi naawuni niŋ lala titi gana gomnanti mi ti suhuri nagaŋ naawuni naawuni pahim ti mini ba zuɣu suŋ bun yɛn gbaa shɛli ka biɛhigu maa chaŋ tooni naawuni baligimli tiba naawuni sɔŋba naawuni sɔŋba naawuni sɔŋba lala nyɛli ti talahi His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia ti paɣaya naawuni sɔŋma NTV lala program shɛli din niŋdi tafsiri ŋɔ ka di paari yoma ni kati ŋɔ ŋuni n ku arziki ka lala maa niŋdi maa ti paɣaya nduma naawuni zaŋli mala bukata an suhuri bɔri shɛli na an panli ta an zɔri shɛli mi na an niŋli katin ka chɛa Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia ti paɣaya naawuni yoma sanyo viɛlli ti media houses maa zaaha NTV ti paɣaya yi mini yi management ni mashina nim maa naawuni gulli titi ti paɣaya banin to yaarili yoma ni katiŋa ka di paari ka salo maa diridi da anfaani lala nyɛli FM stations maa radio nim maa ti suhuri nagaŋ naawuni yi management yi mashina nim maa naawuni gulli yi zaaha titi ti paɣaya yin tumdi shɛli maa yi san yoo be naawuni sani naawuni sɔŋmiya shɛba n ku arziki ka lala ŋɔ to yaari chɛni yoma ni katiŋa ka niriba diridi da anfaani nduma naawuni wo yom yi yino kam zaaha san yo viɛlli naawuni sɔŋmiya ni o sɔŋsim ka pahaya arziki din galisi ka mali albarka naawuni niŋ lala titi n karim bihi taba suhuri nagaŋ naawuni wo tim ti karim din galisi ka mali albarka naawuni niŋ lala titi ma bihi ti puhuri ka paɣara n suhuri nagaŋ naawuni wo tim ti nyɛvili ni alaafee ka ti yino kam zaaha n nya nduma naawuni ni zali nasara shɛli tiri annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni o yiŋnim maa lala nasara maa nduma naawuni chɛ ka di deei duniya zaaha ka ti be di ni naawuni niŋ lala titi ma bihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bin malgi ka ke al'umma ma zimsim ne ko titi garanti al'umma ma ni yan gbubi shɛli ka ku birim ka ku bahi yɔli ka annabi yarti adibu auladakum ala salasin ni ti wubsimiya ti bihi n tam yɛla ta zuɣu ni hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at al-Qur'an wubsimiya yi bihi tam annabi yurlim zuɣu wubsimiya yi bihi n tam annabi yiŋnim maa yurlim zuɣu ni Qur'ani karimbu yi nyɛriba ata ŋɔ a gbubili duniya ni lahira a tihigiya a pala ŋun ni be wahala ni a ku be wahala ni a mi yi miligi ka chɛri shɛli to yɛla bɛni yumiya annabi ka dolo ka yu ahlil bait ka doliba ka karim Qur'ani ka dolli yi tihigim maa ma bihi nduma naawuni timtiri zuɣusuŋ Haji Adam a be yoma cheka rahma ma shi na vjele yanga kate pilge tafsiri ma Haji Adam bismillah
فاعلموا ماذا عليكم نحو تشريع محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله 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 حاج آدم تبايا وبه تبي تفسيرني يونغو 2021 titake ni nya shel nyala qur'ani za shi sulumani nyala dini bo hagun nyala qur'ani za shi sulumani nyala dini ndumana wonnan te katar sun katlene ngu shaba ban yangum ka ba kazan la tumtuma na on pa hantere sun ramadan ne katibi mabihe debe ndumana wonkin gahanda pune karinyala ndumana won yurlem zandalan annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam denen du'ala la zuqsumma anti annab dal umma yuna pulne kan dumana won gahan ramadan gole inzam tuti karinyala gol shala indumana wu rahmani dir so kamzaha lala gol ma pune wa nawmukum fihi ibada har dinan me karuma agom gol ma pune banyala ibada na wun jamanyala wa anfasakum fihi tasbih yankul do gira buhurka lala yibuhum shala yan buhur ma ka pon kerka yirmo ma dibalir la tasbihi zikran baraka nanga Zoson je galse golmo pune kamborne suhutma bihe jomane katna musulun kamzaha alheri kam di porka bo golmo pune de nyala din galse marka nan fu wale kabu zanza nan da alheri nan bo shabjane na won konkom mi bo targa karnyala bufurlatin ban pune bi mana ban kime karbe zakse ne bin yala la fursa mo nto tuntun gankonko antum za bil fuza yin kalabe kalala fursa ma di yaya ka nabi anya vulne kambe nya vulne kamala lafi intila tombi ramadan pune zangle valara ayan nan shamzaha nya mirbune na wone kwanga man nangle lalan la nyale mabe de simsi katile ban yar tab yalmale afannama niyan yal shalmo afannam dene nyale zomiya na wone te zangmiya ramadan golngo ndol senirba kataba hala entapyamba nkeba bahe enzamti annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam te kwamta manga enche kabanya annabe haske no daraja ninje shale kabza labna qur'an ne kabza labna annab ne selmin selebon yarya nati winim souls nti annabe تفان سلومات عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتقنت منا كتفوك كترترما نفر بابو دبو فيالا
annabi ku zamti yuno kamza ni nyoti turtaba ramadan ne har ka ramadan ne babozo kayan turaki karti kanati bi ramadan ne zomi na woni kel tubma ki zan le bale kayer soloma din yan zamba mirna woni in zamba mir annabi kati zanta vala ramma bihe marmal nan bo pam kariye nyala afaka go qur'anin dia tune ka jijinglene tafsir kayan nunda kartilir la shab kayan zampa kaptura ma min nimane kana won sol zugun la bala ma shi twanin nan shamma tizomi na wune miriyaki nan lalama de bofshala كرتم إمام جعفر الصادق عليه الصلاة المصلين كويرا ألا تعلمون أن أعمالكم تورد على رسول الله دمبون يبمي نيتما بزن لم يوهر عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم مسلما يتما كم كان نمدا بزن لم يوهر عن النبي إذا رأى فيها معصية ساعته ذلك ونيكتم جاءت مفوني أن يكر سمعا نفسه فلا تسوءوا رسول الله مريكي سان أن نفسه سروه فالقمية أن نفسه ما به رمضان وتنسم سنة ننشنبلو تزمت فالارا أين ننشنبلغ أن نفسهم بلما abinya ramadan tin song de tabsham katikar taba katilara tinya taba tilarme kato pur taba ramadan mubarak ramadan al-karim kato pur tabla lama kiele karnya la smile akul nyama visa ka smile zomba valara tinang lalama den song te pam kare tishe to ani chance asuyen yise amma ka ramadan ni yaha merka tusu zomna wuni de sam annabi suhu umma bi lalan yare tana kulve suratul yusuf kuni haja adam den zankaram ma kyam iskala yusuf la abihi الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وهجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصاره وأعوانه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
lan yale te pagaya te bela suratul yusuf kuni karnyala la sura ngo ndomana won zan leme no bang sete dable wonde yikongo manga nan imanin na gang na woni kudratu jabbaruna kazanga bin shakam zaha antina woni kadalam na woni zaza to nduma na won bayan zanga mi kolega waliyu a duniya bi haga na lahira na woni yan gubsame wa mamma na woni yan zanga mi lego mamman dine nduma na woni wayan pla mi nu rahma ayala ya malalla jibse ngarbon bonu shella jiba kan nduma na woni borne te bang annabi yusufu lala quranan kanyala wannan imanin duma na wone kanan ikhlasin na wone kan yelgempalam na wonne kana won wubsu kabor ne te bang won wubsu shamman won pa shamma karam zonti talam balama kan duma na won yi surun mune en zamo kissa konko en zamtiti ka tɔɣisi o yɛltɔɣa o tilgu ni har noon ti naagi ni nam shɛm ka baŋsi ti dimli bin zaŋ duŋ shɛli dolo ni maakirci shɛli bin niŋo tumbiɛri shɛŋa bin lon n dolo ʒiri shɛli bin ŋman po di zaa yin kam zaaha bi tooi ku bukaata bin niŋ shɛŋa maa zaaha kan duma Naawuni lɛbigili kare leegi kulum zaŋti annabi yusufu o paabu shee ka Naawuni zaŋli kare leela la kissa maa be Qur'ani puuni n zaŋti ti nim ban nyɛ annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'umma ni di lee karim zɔŋti tali zaŋti ti ka di nyɛ tarbiya zaŋti ti an yɛn zaŋ shɛli n bɔhim biɛhigu duniya ni ka tooi nyɛ miriba naa duma Naawuni ka Naawuni gubsa ka a leegi annabi yusufu ŋun nyɛ zaɣ bila n be biɛhigu puuni n duma Naawuni zuŋo ti karindi mi paari aya din pahari nahi ka yɛli ti wula to lalan yɛli ni saha shɛli ka a la yusufu annabi yusufu ni daa yɛli li abihi n yɛli o ba o ba maa nyɛ annabi yakubu mi o yuli nyɛla isra'ilullah di zuɣu ka a ni tooi wum ka bi yɛli ni bani isra'ila annabi yusufu n bala maa isra'ilullah ma ayri gbunni nyɛla abdullahi al-khalis o yulin bala annabi yakubu yulin bala so a tun ka biyar bani isra'ila wai isra'ila bihi annabi yakubu bihi da asalin bala ma ka yul yakubu ŋo ka din lefa din kpalim ma ki bu wum di dina ka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko bol annabi yusufu ka yelo ya al-karimun ابن الكريم لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبي يوسف وكريم ابن الكريم أي كريم من النبي كون يوسف كريم كوبان يعقوب النبي يوبا النبي يعقوب ka annabi yakub bami tom la nyala annabi ishaku ka annabi ishaku babba du'aru la tom nyala annabi ibrahim dezu ko bolo al karim ibn al karim bizango ka yole nyale
din yanke ka ban bozo kana wune in zan lala suru motirto ate borna zuriyatin legal lala suru mo distira da lahbale an yan nan shamka birlala nan a zuriya pune ka balege karimun ابن الكريم كابهنا يانس كابو كولا لما de paladin kutonan de zo ko saksale tetema tinya annabi dal ummama wo yurlen na annabi zo karam bon lege karam zon tete ka karan le kanya wusubuma kato pallala zamta azure a ummabe karapil garban sirte iskala yusuf la abihi nisashale annabi yusuf ni yeloba annabi yakubu ya abati wa bollo baba ni jilma bolgo inni ra'aytu ada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidina no hakikatan mun annabi yusufu ko yara ra'aytu inyame folone o yarlemene ya shalde ya kama dinye de dola polo fili de kabiham wa buzal sirla won ya shalma de zo ko ra'aytu inyame no nyala sang marsi tinyene wa shamsa ni wuntanga wal kamara ni gwale ra'aytuhum li sajidina kanyarin boma zahabu zahaya kamango kabannin masujjada kabuza lusujjadatu yengala la zahan lama riwaya bene ibn abbas karban sertene diranyala alzumma yung shaldinya alzumma dini kama yung nebiyan alzumma karitom chamti dalilla laylatul qadr yung lahbala lala yung maka annabi yusuf danyo zahan da sharwan yarmama teku kenawun ikoto yinde yin ikhlasi ni nawuni ne pakne solta muni yan wusa a gomne won bangsa yala abi haga puni ayen yerla nawun alama ko nyalala samar sipin yene katonya wuntama ne gwale kabu zahango kabu lusu jaddatu ka fassara nanda lala samar sipin yinma wama bihim balama waba bihi domin waba du'aba me karinyala bunyala bukina ata tin yin wama zaha bambela ya'yinne kabbu bayinwo annabi yusufu noti zobele bunyaminu kabun nirbayinwo kabun magbanye oko so wama ne du'a bunyamin naga kanin wunkane so lalama zo karinyala banyala bibihi annabi yusufu zabla ko ti zobel balala kaban palmanye wara bumi nyala pinine so karatir ishara lala pinin wama ko nya kana won zamba mbangso sangmarse pinin wama wontan wama mi riwaya ma kala lafz de bayina riwaya shal zang mizale ne o bambala ka riwaya shal zang le zale shamsuma wama ka golma mi karkyanti zan min kama o bambala bi o mambala ala ayi halin hasab riwaya ni kyamsham bi ma'ana wa banuma baninye gwale no wuntangma to amma wo mangunda punnon wunkane lalazo karinyala wo purbin balama inzino mazane ngunda gubu paha ngi basana so lalazo baninye wanda nya shabma kabulusu jaddatu bizahaba kidaya kayati wula Allahu akbar wa baba mi on annabi yusuf ne to so on yeshelmo
ومرن بلا ومي النبي يو ومرن فسر ما زاها ومي ومال شلما شريت مال وينبان لمي دزو كو بمبان كما النبي يوسف ودفلت تاله كو بان لنمان يم كو يلو يا بني يا بيرا لا تقصص رؤياك على اخواتك مركات بانس اما به زهن لشلان يوما مركا يل كاري ديك كسو رومله ومي ونكم رومله لو وني بي كان ينير شلمو بومدن نار شام دمي يكنا لالا دكادين نن شام شيطان وني كبشي دائما لك شيطان نملا وبوكسر من نونيا تو اشل وينزان انتقليا كي زاس تبا كبر تبا كتور تبا كورند تبا لك شيطان نملا ونيا نبما كو بان نيبشل النبي يوسف نينيو ومرغبن ومدن نار شام دزو كو يال مركا يال كسو اما بهما دي يالبا اي ولن نم يالبا نمدن ين بوين فيكيد لك كيدا بوين يرمي بوين بلانر لا بلانر شيدين يزا بير ما كيرتي دين يزا بير زا بون بلانر لنما بون توما برنا ولا زو ان الشيطان للانسان عدو مبين حقيقة أني شيطاني زندال ننسل زغني ونيلا دم سونgun do poloni shaytani da'iman lalakobe ونيلا دم زانتي ننسل كام شيطاني بكيرو للزو أني شلما مركاكي كاري وما بيمامي جلس بيلا بسوك زندال النبي يوسف نوتيزو بنيامين دومين بنيامين ka nabi yakubu ko furu batabul roman pam dimi yel yidan zahani tonin lala gilmalan bilkin kamza nan nan lala nda bunyala za bibi dundon ma za banan pora banan bibi dem pahari bumma mun do abama wannan mun kane bangun kun kombiane kan mun bayi bu furu batabul roman a buzashe yan yaradin munin ya bubakala tom lega bumma so koto voro badinyan ke ka bu kushiya kuhuru na bumma kane wan bar banan da lalama kar lege dare inde wa bumma bubba bihima fune kar lege din yoruba ka hasharake lalan nan bama to lalazo kar yalwula وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق lalan yale annabi yusuf ba annabi yakubu won yolo no merko taso zahan lungo anke ko oba bihima hum domin den toke kabo pon plan sheldin ye za biere nzan tuho kar sa'am bi haga ma domin shaytane zan dalen nin sala wonyala dum somun do poloni katom chamtone yolo domin an ya zahan li shelmo o medin ya shele ko le yoro zahan le ma gbinne ne pamli ya to'a ka yolo wa kazalika yashtabika rabbuk wayla lan yale ka adumana woni nyin zahan li shela an yalma mo nyin annabi yusufu lalan yale ka aduma ko gahamma mpiga kariko ويعلمك من تأويل الأحاديث كوتون بانسا يلا دبام دبانسم يتوان يلا زهن يلا بون يلا بانسم دبام كو بانسا له كابان له كاركو ويتم نعمته عليك والنعمة شله
wan mal nan tatalita ma wayan pallimita ko pallita domin wayan kimika yin annabi wa ala ali yaqub kana ke muna annabi yaqub bihima abba bihima nduma na wonba wanzan rahma shal pilba domin di endin tiyan yala na wonni dolsi ba kabu bangne bon ko ti hashara ne social bon ko ma de bo fiala la lazro wan dolsi ba karbala yala na won tim gahandel shalam balama wayan ta shama zaha nyina yusuf ya dukoton sin yala din ka ne bangle kama atammaha ala abawayka min qabl kama abanan ma ayanan ma wanda pun pal ni'ima shangati bama de tattabo ko yantama banin ya banama annabi ibrahim na annabi ishaka nduma na wune wanyala munyan zan lala ni'ima shal wanti bama wanti abalala ni'ima ma wala zo inna rabbaka hakikan annabi yusufu bama aduma na wunya alimun wanyala bangdi soya kam ni kam ko mi so kam zaha kam ka biye wo mile den biya sune an so ara nang de shele na an nang de shel polone an ci har shel ni zaha alimun bi zati sudur den kam so azaha na woni wo mile me kare ko ko nyala hakimun wo zan la bin shakam za di zashi lalan yala la dumama de zo kam yan nang de duniya ne wo mere yala lala dumama wa piga wa mi gahamane lala zuma be yinya karma ishara shangabiane ni wa kazalika yashtabika rabbuk lala ma zuuka andumana wone lala nyala ka andumana wone nyen yusufu ko piga gahamma du wurame nirkam tizanyala na wundaba sobun nmu manga na wunin namtuma tizanyala odaba ama anyare mbiane nyin yang panga man ngbo mrebo ne na woni ama na wo ngumrame dizu ko na mama panga man ba nuro azama man nan imanin duma na woni yelmale kashir filir jama abin shakam na karnin da kaman na wun yuname aya biyan ya alam bi anna allah yara dem bon abu ne na won yara kam kayan nungo ayan tiarme ayan toxerme ya polo kayan be na woni yara ati kwama man goblala wallahi tallahi na won maltin ko yanta de kadin yan nan sham wanta fini mbotamda katera kama yum pita nyanga yabda bangs makaram shale karjal pam minami yele kala hay yele pa hay ne porkan yer yawo di mun kan yisi yel lo yam bohan la karam de yon ko la bangsam abiyan yako bayan puksira biyan me na wun daba yan biyan me kabu puksira kanya kama anyala nan uso mun yan to go annaba amana ma biye ayan zaman me bor duniya bon poksa a pilge karam de yoni nyala biyo ka kon yam biane ban yam poksra ma yam dolami kanya abi haganin ya sham apa marhala share karma ka kabti report par paga annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anye sombongo karma ka kyang next stage karla dola lala kariyan dola hal shabjana de kul pilga ke na wonni je shama za ban kul bela repune kar makaba ntiri makaba yibayi ne ban bongo boko to go annab amana ko fele aman karam do nguna de en pan la nol ngone din kaya nya kamal nan ban malsin so itu ko yan vo qur'ana aya pun vole nato hadisi ka pun nale amad anol ngo ko kar biya de bushira asune anya atikul kiana de tukulen durme kabu pasira nyambu nyarba ama bunyara amin ban gera amin ban yira abin shakam na amin ba de te papa reshale
ka annabi yɛl ne o diiga diyam tilgimi a gomni a pala ŋun ni nyɛ zaabɛɣu a mi ku nyɛ ʒiri a gomni a yɛn nyɛ shɛli maa hak n nyɛli yɛlimaali n nyɛli hakika ka a yɛn nyɛra diyam tilgimi ka a nyɛri zahinli shɛli yaa a yɛn nyɛmi ka biɛɣu neegi a nyɛ shɛli maa ka a nyɛli polo ka uy naawuzo ni kuli nyɛ shɛli maa n bala ka a be gomni ka wum zaɣa la kpirimi bee yili yaa kaza so yɛn kpimi bee ka di kuli bamsa zaɣa la kpirimi ka a nee biɛɣu ka na fun ʒɛya ka wula ni yɛlimi bee ndi yɛli maribu yɛlibu di kasoochi a ti kuli yɛn ʒɛya ka a wun ka di kum nimaani kaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ka bi yɛli ni zaɣa la kpi ka ya ko naawuzo ni nyɛ shɛli maa n bala wo an ti kuli nyɛ shɛli di niŋdimi di tarbiya ka di niŋda chɛni maa di wubsiraami kum shɛli ni di chɛ ka a baŋ an nyɛ so di ti yi nimaani a ti yɛn wumdi la yɛltɔɣa a mi ni wum shɛli maa la lan yɛn nyɛli di bi milgira a kpaŋa man gbubi a man kashi di bi yɛn zani nimaani di yɛn tirisi ni chɛŋ tooni bɔn taa shaafu an yɛn booni ba n niŋ sallama naawun daba ka bi dolisa ka wuha yɛltɔɣa naawun zuɣu ni di saha ka a yɛn baŋ musulimsi ni nyaɣasi shɛm billahi alkarim ati ko qur'ani n karim aya di ŋmanila yin ka bi sita lala aya ma a wumdilimi ka a niŋgbuni zaa diiri lahiba biɛni bondolisa kara wallahi kan yɛryɛmu to a ti paɣa lala level chɛ ka a suhu doya annabi n piiga ma maadama bu piiga a mi bun booni shɛli dimli ni maakirchi bun walimma je bu pahi suɣulo di so a pala binshihiri so domin gulbu din ŋuna nyɛlim maa annabi ku piiga ka chɛ a bahi lala din ku tooi niŋ tin kuli biɛni ŋɔ gana gomnanti kam zaaha bu ti piiga minista n kuli ta ka kuli announsili radio ni nyin lahi yan bɔ a soja so ŋun yan gula chɛna nyin lahi yan bɔ a driver a yili yɛli shɛŋa an bɔri zaaha nyin lahi yan bɔri di shee gomnanti maa yan niŋli ta ka yi bolo ka bi nyɛla la baŋsim maa ka ban ni niŋa la ya balli annabi yi piiga wallahi wa piiga gulbu din ŋuna an nyɛlim maa so an nya bi din wu labsir ti nyaanga nyɛla a walim tilgi karim ka ka suɣulu ka ʒɛmdi ban be a tooni ka ladabsi ka bɔri yɔnyɔm ka a nina ŋɔ ka di ne haal ka tankpaɣu ti kpɛri dini ka a bi baŋ ni tankpaɣu n kpɛri dini maa yaha ka karambaani yisira ashe ka lala n nyɛli tawaadu an ci maa ka a filimdi a maŋa ka maaga a nima dini yɛn chɛ ka a tirisi chɛŋ tooni an nya ka bii yisi zina yi nyɛ zina lala binyɛri shɛŋa din yihiri nira soli zuɣu n labi niri ka tiŋa ka ku tooi paagi din nyɛ number 1 di zuɣu ni nyɛla zina naawuni zuɣu kan yɛriyama niri mi yi gbaagi o man ka chɛ zina o nyɛ pini naawuni ni taa pini yim nyaa nyɛ bi yusufu wọn zaɣisi zina maa wula ka naawuni niŋo o bi din nam a lala nyɛli so a nyɛ a bɔri ni naawuni piiga niŋa man kashi a nyɛ lahaʒibisi a pala ŋun ni labi nyaanga maadaama a gbaagi a man viɛliyanga ka niŋ kashi naawuni ni piiga naawuni ni yi piiga a dolisigu ni a gulibu ni a binshɛɣu kam din kpalim naawuni sani a mi mali piibu shɛŋa di shɛŋa beni a fo wɔn tooi taai kam zaaha ŋun ni yɛn piita a mi mali piibu ka a pii yɛli n duba naawuni n ku bɔri niŋ dimbi nyɛŋma di simsi ka nyɛŋba all the time ka o yɛli n deeya arziki mi n niri ŋmaari ka chɛrima ka o yɛli ni n deeya n bɛ n chɛa ni fara ka a piiga n bɔri shɛli ka tum o tuma maa amaa a fo din ŋuna wɔn tooi daham ma ka chɛ ka bi naham ma di zaa ŋɔ nyɛla naawuni sili maa puuni a suɣulu maa a tooi niŋ suɣulu di gba ka a nyɛ tarili pahi
bara times ya te man bu pidina man ni pi shel nyala kan nyangan dimbo yel malikan yer yama kan ya vilna la fe karbiyan kan to tumdina won tuma ma man ni pi shel mbara dezo pamia ma yin yelala na on gafara la kan sura ni zahan nya na on timtela la zuksum ma amma bihe lalan yale na won yala adalci na kam kayan nan hey kamin na won ma wujunan azan bolle lapti da kone den laba sanna duniya nin ya shalma anan alheri kaso kanan ti adine ala tum zabiyo kaso kanan ti adine di totelan naga diyan labna mun bun min tum de sharre na won gumti den nan shamma time ma nan bana chakan zan tin ne to zan shale ndi amfani ni lala aya sheltin karmo ma alhamdulillahi rabbil alamin zungo teyan yulla aya shale dinye aya riba na ne aya riba numa دنيا إسقال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لآية دمبايا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ينيلا لا آية مو يا ينيلا نربا ينتصر يتوعماو بي منوبا النبي يوسف من وبان تعصيته عنه النبي يوسف تعصي وان يشله وبابا بتعصو وبان مال شله هنكل شلدين بيرفوني يليا ديت كلنا كبيتم دبين شادم بوفيلا كابورنا يهود بوني أبولو نكو كنايا مبيا مركالي ونغوسو ونيام تلغيا توعا chaka mun toase nyende toase manyana bolona ka chaka mun pilgen toase ya to o toase tinaga ka dege ka toase a toase naga wayan fomi wala ka ya to lalan yan son ke ka ban ato nan lala dunyan bursi bima ko lega munyan gumda ya to akazam da ya to atum da tuma den anayan bashal ban barama da zo kanya annabi yusufun to asiya to atu ba ko baba lafsitu karwura ayan guba bi formula shalayan nan da bala wato tum shal karwa abulo na ke kauta sai wonna ga ka yaldiyan jin karam sheltin malma zungonyala aya dinge aya anahna aya dabanuma anahna nu allan le aya nyala awe kariye nyala aboran dumana wunu duha amina bihi ntibgi akaduya aya nan la nafila raka dabawe yenyebiyo annaha ipaha anu kanya awe nafila kayan nan raka awe kakaram fatiha kakaram aya dinye annahan wadine wa yim fes raka ambalama raka den parin yi kakaram fatiha kakaram aya dinye anuma raka de bayim balama lalaka yan nan har raka de ba ala ani kamam raka'atu ladine fatiha na ayadin ya annama raka'adin farayi fatiha na annuma anna garbayo kala yi sadbayi halalaka yan nan har ne da ba annaha so risa ay raka'a da balaka nyama anni kar gugu raka'a za yene raka'a za yin ma mi ayi sen karam fatiha kakaram aya da bayi ma an hana numa za ha gaba daya kanan nan sallama
anan sallama ma na ga mabiya abla de bu jetala na la yel na won shelba de bu jetala na yel shele adin yala ka kamta don gihe amiyen nan la daba wai ka nan dele ka kwanga ma yul aya din para anama aya nyami bokana wuniyanta ndumana wuniyan duhame abi pune ko gahampi nan balala duhuma albarkama ka duhuba ba kama won dunyin ban wa shamma won piga bihima shon duhuba lalama aya nyami ka soloma bubu yan yurme biyan tira la jilma pam ka wumda ya toa kala le nan buso mun yan kurbuka ta tir soloma ka duniya zadira da amfani karko shaytanin bumbo ne shaytanin wama woku wuma la balballe ko tuto mbirga shaytanin won ko to mira yaha ayule ayar ba nama annabi yusuf zahan lema yullevel yanga anya sambarsima bujala ninsal nimzashe ka wuntang ni gwalma ka duniya ma zaha kar dirbu da amfane kalala su jadda shalbun da nan ta annabi yusuf ma kartir lahbale dinyala jilma nyale ne dubu nzanta lala karbo na bangma madama bun mal albarka na amfani tir duniya zaha lalaka tiyan ya lalaza shi kayan ya biha ga ne ayan kurla bukata kabutira jilma kaman din nan kabun nan annabi yusuf su jadama gbannan yala jilman yala kabuto ne dubu to lalaka duniya nan yan duha kata jilma ashe lalan yale annabi yusuf baba annabi yakubu wanti jawabi shaliti annabi yusuf ma ditrala la bala ma dama annan lala nafila ma shaytane wanyal inna shaytana aduwwan mubin lil insana aduwwan mubin wanyala dum zanti nin sala kar dopolo to ko bansira shaytana ku to nyanga wa ku to misleader amin a family ma za a zuri'a nyinde yito nan lala gulbo kanya shaitan ku to mtum ya barna mabe kan suriya kwa ya yiman nan nafila ma kamantin yal ya shamwo anyala wonne paana wone ne wonta muslinsi shalma an paana wonne muslinsi na won pahante zokson mabe sura na gam na wone woni ya rasulillahi da albarka وبهنت النب درجة النب دال بركنا النب حسكي اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون اللهم لا تفرق بيننا وبين رسولك محمد وأهل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد رمضان يا حبيب إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم
bonjeki nahandi yimmaŋa n chɛ kpɛŋ la naawuni jambu ka jamdila buɣa din nyɛ ko gbarima o daa nyɛla bia ka tuun tali kuuna ŋuni nyɛ anabi so ŋun di fali naawuni sani ni ŋun maŋ daŋ sani anabi ibrahim man daa dɔɣi o yabi anabi isahaku ka o dɔɣi anabi yakubu ka o mi dɔɣi anabi isufu naawuni sim ŋun daa gam ka viɛla rapu nyɛ anabi mahamar taarihi sini dagbanli ni bilaa labina ni anabi isufu dini ti dagban gba dini n bɔŋɔ rahi ka alaafee sɔŋ maa suhi tiŋa ti mali naawuni o mini yu shɛli kam dini yɛn ti ʒiya saa shɛli ŋɔ bɔhindi yɛla a mi bin kɔhiri sini sitɔɣu kam ni anabi isufu Yɛlimaŋ maa bia ka ʒiri maa bia ka o na bi yaagi o noli yɛli shɛli. Anab tuuntali ka wula ka ti daana Muhammadu daa tahi o tuuntali ŋɔ a daa pun nyɛ sinii ŋɔ silimiinsili ni laribu yɛngbɛhili pumpɔŋɔ dagbanli ni a maman wumma ŋun leen mali yaa pumpɔŋɔ yɛlimi ni huu bali nyaa duuma yɛlima Muhammadu naawuni tumo ŋuni n tooi lala yiko Naawuni n tim Muhammadu na ni o ti nyɛ nambo zubu zaŋ ti Tomiya Elfan shɛŋa anab ni zaŋ zali n bɔŋɔ diliya ki liri paɣaba di liriya bibihi bee ninkurigu du mɛla ninvuɣu shɛba ban tuhiya bee n kariya yihi ani nyɛla bin kɔhiri kasɛti sitɔɣu kam ni da anab tuuntali sɔŋ musulinsi